Samuel Lukas je Slovenac koji svoj talenat promoviše na najbolji način, uz gitaru. Za njega je muzika dio života i bez nje ovaj virtuoz ne bi bio potpun. Došao je u Bosnu i Hercegovinu da promoviše svoj novi hit. Otkud stvarno ti u Sarajevu? Šta te dovelo ovdje? Evo, baš prije smo se malo, ja i ti, dogovarali, šta ćemo reći na početku, baš je bilo to prvo pitanje. U Sarajevu dolazim već 5. put, predstavljam svoje nove pjesme uvijek kad imam mogućnost i ovaj put sam tu mogućnost iskoristio, priložnost, kako se kaže? Mogućnost da predstavim svoj novi singl, Novi cvijet. Tu stvar je sastavio skupaj, znači autor pjesme je dobro svima znan, Nermin Puškar Puško. Napravili smo prvu slovensku verziju, Novo srce zove se. I kod nas je ta pjesma doživjela jako veliki hit. Od prvog dana kad sam počeo puštati pjesmu na radiju, kad su išla po svim radijskim stanicama u Sloveniji i na svim glazbenim lestvicama, znači od najneznanijih radija do najznanijih radija, tako da sam jako sretan da je pjesma uspjela i tako je Puško isto sretan. Evo sam rekao, sad napravimo mi u našoj verziji da ja mogu to predstavljati i u Bosni, da ikad idem dole. I stvarno napravio sam je prije tjedan dana sam je snimio. Čekao sam riječi da neko napiše i Puško nije imao vremena da napiše, nije dobio ni inspiracije. Rekao, ajde što ne bi ja to probao i nekako u 2 ujutru, 7 dana nazad, ja se sjetim, ajde ja ću to napisati, ja ću probati napisati, evo stvarno. Od 2 ujutru pa tamo do 4 sam pisao 2 sata i poslao sam Nerminu to da pročita i to kaže, pa stari, pa ti to znaš. Rekao, pa nije da znam, ja slučajno sam inspiraciju i tako da sam sretan da sam to uspio napraviti. Drugi dan sam otišao odmah u studio, rekao, ajme mi to snimiti. Imao sam instrumentalnu verziju već prije, zato što smo snimio sam u Zagrebu, snimio mi je Dado Marinković, što svira za sve, jako poznat, moj gitarista Tica Ajdić, znači imam ja jako dobre muzičare i tako isto Puško mi je puno pomogao tu i odsvirao par uložaka na gitaru. Evo za one koji ne znaju ko je u stvari Samuel, ja što znam to je da si nastupao nema gdje te nije bilo, od Finske, Švedske, Slovenija, ne znam, cijeli region. Ko si u stvari ti za one koji ne znaju? Pa ja sam jedan jako skroman čovjek što voli muziku i muzika me je već od djetinjstva, već od 6. godine sviram recimo akustičnu gitaru, sad mi je 41, znači šta sviram 5 godina tu negdje. I znači ta gitara me je pratila još od malog, tako da volim muziku, ja mislim da bez nje ne mogu živjeti. To bi neko rekao sad, šta pričaš, ali to je istina, ja ne bi znao šta bi od sebe ako bi ja prestao pjevati ili svirati. Saznao sam da si jedan od miljenika kada je u pitanju interpretacija pjesama Tošeta Proeskog. U suštini ti imaš jednu pjesmu koju je Toše trebao da pjeva. Tako je. Ona nije više tu je pjesma koju je trebao prvo Toše da zapjeva, ali nažalost je nije uspio snimiti. Do njega je došla pjesma, čuo je pjesmu i zaljubio se u nju. Ali ta pjesma nikad nije bila otpjevana s njegove strane, tako da je posle godinu i pol dana taj čovjek što je napisao pjesmu iz Pule, Dejan Bakić se zove, on je došao u Maribor iz Pule, znači to je 300 km na naš koncert. Je li čuo za mene? I došao je gore da mi predstavi pjesmu. Pa kaže, znaš šta, imam jednu pjesmu što sam napisao za Tošu i nemaš ti, ljudi pričaju puno, znaš. Baš stvarno na tim koncertima gdje mi sviramo svi dolaze, predstavljaju se ja sam ovaj, ja sam taj, da se puno druže s nama, pa nisam mu na početku vjerovao, znaš. Onda je rekao, aj molim te da ti pokažem pjesmu iza stage-a. Rekao, dobro, uzeo gitaru, otpjevao. Ja sam mi kažu dobro zapjevao. On je zapjevao. Ja nije imao tu boju, recimo, taj feeling što je imao Toša i to, a on je nju tako dobro zapjevao. To je njegova pjesma. Nego, što daješ ti meni pjesmu? Aj ti snimi. Ne, ja volio da ti otpjevaš, ti je zato što kao ja nisam to za sebe pisao, ja sam to za drugog pisao. Što bi se podbosanski reklo, veći merak ti je svirati uživo. Šta je to što činiš ti, što čine tvoje kolege? Svirati samo na gitarama ili imaš još prateći bend? Imam ja ovako, ja puno nastupam skupa sa mojim gitaristom akustične verzije, zato što ljudima se nekako najviše približim. Znači to je puno lakše doći ljudima do srca. Ja kad sviram sa bendom, to je za žur, znači to je lom, sviraj, nema problema. A ovako akustične moraš ih
pobijediti to što ti radiš. Jako je teže to napraviti, ali nekako volimo to, ja i on, tako da nekako i sve pjesme koje recimo radimo, sviramo, ne znam, bilo šta je od Jacksona, Michael Jacksona, ili bilo od kojih novih stvari napravimo, mi napravimo naše aranžmaje, tako da mogu u dvije akustike, to je jako zanimljivo izađu vani. Tako da imam jako dobar bend isto u Sloveniji, jako dobro radimo, ali je kruh jako teško ga je zaraditi. Možemo li te očekivati opet u Bosni i Hercegovini? Definitivno, ja i Puško nešto spremamo, tako da možda je neki duet, možda. Pa sad ćemo vidjeti kad budemo došli u Sloveniju šta ćemo se dogovarati naprijed.